sabafita inkondlo beyifunde emaphepheni sahlukana nokuganga nina lento ilula iyafakeka emqondweni sakhe izombe ngamagama kwaphuma izombe magama kwaze ngoba siyagqama siba namagama sekokudlala ngamathoyisi nasadlala ngamagama saqala nje silumbanisa ongwaqa nonkamisa kucinciza isithupha emoyeni sibashange punchline bekhamisa yes so sinayibe sifihla sifuna ukuvela siphefoma amanyuvesi baqede siyolala phansi emaresi high schools sigcwalisa abafundi kuma-shows ngamarusese i-punchline kuvuka noma ukuphi ithi ngibhale noma usendlini yangasese kodwa khona kunjalo kwisitayela besihlale sigcwele singashodi njalo masiphefoma ubungafunga ukuthi simbiyithuna ngoba masiqeda sishiya kunomgodi esayiqala nabo lento-ke abasaphiki sebathula abanye abasabhathi sebaliphosa emgqomeni ithawula kodwa namhlanje bayachwaza amabesiza sikafuni bekunzima-ke sigudla sishisa isikotha singosikhotheni asivelanga salala savuka sesiyonda bamlonyeni ingakhona namhlanje ngisawuphaba i-6 no-7 no-8 kumakalikata asesitshotshweni ngoba le mbhalo injengenombolo sayifela ingakho singazwani namacela sikhiphe isikondlo ngaphakathi emlomeni siyifake ebantwini esayiqala nabo lento sekwaba uthuli othulile shode ngemali yokugibela masiya kuma-poetry session kodwa masike sofika nesinye isitayela sizobagcwalisela ukuze nathi masesihamba ngemali yokugibela bezosigcwalisela siphakamisa ifleke lasemgungundlovu kwandongazibovu ngoba ngesikhathi esincane besicela ukuthi basifake ukuze abantu basinake siphefome siqikelela ukuthi uma uphefoma ujoki kodwa uma uthi uyabheka lezi zikondlo kazikhokhi suka sibancane ukufika kuleli zinga sasikade sikuphupha mase sila ngazi sesiyaphupha and sikhona siyindawo nje lokuthi ukuphupha mina-ke nginjengenqolobane uma sezikusalela nge-punchline ubongicela ngizokupha ngoba lezi zikondlo nazo kwakunandaba ukuthi phela ngaqala inkondlo kuseyinkondlo hayi lento esibuye yenzeke kuthiwa kushiwo inkondlo kube kuxoxwa indaba siyabonga mpunga.